Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Saan mo nga iramraman ni Onesto? Duwata laeng ti agsarsarita. Maawatam? Urayem pa'y laeng agpungtutak? Sige man laengan. Talkan matlaunay ngamin ni Amir tay Chay a Benji. Di, kanunungan na nga rod. Talaga ang masikuranak. Diyak amo, no anya at talaga ti aramidan ni Amir. Talaga na pintas ti baybay da dito Ilocos, sir. Dahil ti kunkunada sand dunes. Iso na panunod ko ngayag tiyati dito eh. Amangan noon napapaot pa iti paragbakasyon ko. Kung kaya mo honesto, ano ti panag ko namin ti kumpanya? Nasaya at matirubat na, sir. Nung may panggap ka dagiti empleyado, nagagat da? Naglalo, tan nataer ti boss da. Sir. Napipintas dagiti babalas ang empleyadom. Saya atin pa ti makilangan ka nakwada. Kan na mabalin, sana lumbas, ti nakilangan mo ka nakwada. Nasaya at matipan nakilangan ko kadakwada, sir. Kan maawatak ti kaya Josawan. Saan kayo ang madanagan? Nasaya at nagkinaawatan tayo ti dahi tabanag. Ulitek, nataer ka. Baro ka pa eh. Awan pa kayan ayat mo? Awan pa sir. Kita, sana maliklikan nga dagdo yung skin ka. Ang lalo, taas sikat yung mga maton iti kumpanya. Ngam tidakas na, no sikat ipag-aapaan da. Saan to ang mapasamak deta, sir? Mabit lang, ta agpaalakit ti pagsangwanta. Ket, ano pa tinas ka na pagsaritaan ta, may panggap iti kumpanya. Benji, mangtad ka man iti anak ken pulutan. Sa anak nga gininom iti nasangar, sir. Angam, pagustuhan kayo. Saan ka gagbartek? Naimbag lang at pagsangwanta, kabayatan ti panagsarita ta, honesto. No sa anak ko managkadkad, kadwak ko mada Sir Amir. Pinabainan nakmat nga ni Lisbeth. Nagkari ni Sir Amir, nga iso ti makaam mo. Nga kasanon no pagsasawan nak iti imatang ni Sir Ernesto. Nasaysayatan nga tak dito'y farm. Ay, mga lakay ti bunga ti makupadil pa. Ato tinalom. Ay, makinunamot tindag iti tumatayap. Naimas dagito'y amang. Natlaw ko. Ngatan sa mananaw na gapampanunutam. Ni ka di mamang mo. Saan amang? Inawis nak ni Sir Amir. Aglugan kami kano iti yate na. Ay, ate. Wan, amo kon. Baknang at talaga takin kukway ti kumpanya a pagtrabaho. Pawilan ni Sir Amir ang makirelasyon kadag iti pabalasa nga empleyado. Napipintas da amin. Nasingpet ka nadayaw da. Magagat da ngagtrabaho. Awan penot kiti tinatipo a kadakwada. Ngam, sana day tati rinantak iti panangawat ko iti jaya ni Sir Amir. Amang imaton iti kumpanyada. Naimbagta saan niyo ngayon nayaban ni Adelfa, Dad? Mabuisit akin ko, Ana. Kaduan na kanon ni amang na iti farm da. Punaman ba ka ng launay? Apay aya aradagsen tiriknam kenkwana. Dad, saan niyo nadamagan pa data? What kaya?
Nalpasan ti meeting nyo kini Manong Onesto? Ano pa tinas kayo na pagsarita mi. Ope nga di. Itay pa namin na makadigdigo, sak. At na tayo itinateng nga paset ti tao. Mapit lang, napawagak ka ni Benji ti kinasarita na nga dabilog na. Agmalmalem kan umyanta ka ti dito, Dad? Aging ga tayo lang intong rabi. Apay, kayat mo, ti umiyan dito yate. Ha? Ano taramidok dito eh? Nag-boring? Pilyamat na ka, Maricho. Di na ibang ka kursunada ka ni Manong Benji. Makisinsin na yung ganda. Ha? Makamuta. Ituloy ko kititag lang yun. Ay, nadano sa talaga ti baybay dito Ilocos. Anay ko! Nagbatit ti sakag! Diyan ko makalangoy pa eh! Manong Benji! Ano yata na? Manong Benji! Nagsakit ti guro ko! Oh my God! Kasi siya kaya timatay! Manong Benji! Nagbatit ti sakag! Akong pagkatitakat ko, ma'am. Ang mga noagpagat ang marinudnab. Naut-ut ka di pa lang tigurong mo? Saan unayin? Agyaman naklaonay, Manong. Nalay ka kaya magilot. Oray tilipay-lipay ko, nagut-ut pa'y laeng. Awan anyaman na. Nagpangato tila sa tigurong mo. Iso nakarik na ka itinakaro pa nagut-ut. Kasta unay nga ikis ko itay. Nakainumak pa iti ado-adanom. Kuna ni Benji, kasta unay ka no tinerbiyos mo, Lisbeth. Nga mababaw lang ti ayan mo, itinagbertad dagiti sakam. Nagnerbiyosak nga ron. Sunak. Nanyatikit kita ni Manong Onesto. Kursunada nagsamot na ito eh. Manong, dagita matan. Sige ipulong ka kini Daddy. Mingmingmingak lang ti rupan. At dagayam alipos-pos iti pispis kan iti muging mo. Nagato ang makit-kitam. Alipos-pos siya data. Kan uray gayam iti bukot mo, Lisbeth. Diyak ka mo na masurunag kan ka, Manong Onesto. Nagato ang makit-kitam iti bagik. Pasensya ka niti na ibaga ka. Sige, agsubli ako niti yan ni Sir Amir. Adupay tinaskan a pagsaritaan mi. Masurunak man kin ni Amir. Inakit dinawagan. Simragda nga takin ni Onesto iti opisina. No. Dayjay amari tiyo ti pakakumikuman. Makasubli lang dito'y Manila. Agalwat kanyak dayjay a babae. Guwapo. Kinado ti kwarta ni Amir. Imposible adi na ambisyonan. Aglalo kat amuna asaan kami anak kasar ni Amir. Kat mabalin nga agawan na kanyak. Day tatisaan ko amay palubos. Amo kung daramidag. Awagak ni Benji. Saan nga ta nga agipulo? Mangrogrugi pa lang ti kumpanya. Awan makita ka problema. Nasaya at tipan na kay maton na. Kat parang ko na. Awan ka po lang agbayagag pa dito Ilocos. Sir, saan nyo kanina pasyaran ti pagbinasan? Nawanawanan nyo matel. Sana nakasapula na parigatag pa iti bagay. Awan nga taan tinamnama nga ag-operate pa dyan. Nakaro ngamin ti pan nakaradahil na idinaging ginit, sir. Kasaritak ni Lisbeth. Dabagag, no kaya't napaytiyag bayag ngagpasyar dito eh. Masurunak pa lang kini Manong Benji, Dad. Malmal masak lang arudan. Di na pala pinanawan ni Maricho. Garang gandyang mat dayjay babae. Saan mo ko bang ibagbagalay ta iha? Kaya mo ni Maricho. Dandaniak lang arudan na tay. Meron na laeng nga nagbeted ti sakam. Sa bali kayang ti maragip ko iha. Kaya't mo ka dito agsublin iji Manila. Tapno ka na nagsubang kami kini Mami. Kaya't mo nga rod. Ti agnaenan dito eh.
Ta dito yan, ngay tuloy mo ti panagadal mo. So na lang, ta masansan asarong-karan ka dito eh. Panawandak ka ditoy? Nagtalinadak ditoy? Kanayon mo ta makitkitak na dyan nga, Delfa. Awan nga minen, tinas ka na pagsaritaan mi ka ni Honesto. Ang no kayat mo pa'y tagpaot dito eh. Ibagam tulatan, no kayat mo ti agawin. Malamgaya man amang. Mabalin tayong tiagawin. Ay, sana napupuutan di pa naglabas ti oras. Malagip ko gayam. Nagkita kayo ka din kinihamin. Talaga ka di asimbang ba't amang? Diyak pa'y mat nakita. Kanayon nga minasumrag ka kiti trabaho. Yak sigurado. No iso na di nakita. Nakatataarimutan. Yak mat madandanon nga ni sanang. Amang, saan tayo napagsaritaan pa'y? No maamuan ni Mamang Dayta, agungat lakit di. Sige, yak to ni balagip keng ka. Makumikom unay ni mamang mo. Di pa yumawagan. Lakit di, amang. Agawid tayo kit din. Aywan gayam, aguyog tayo ang makimisa inton bigat. Kalpasan na, agpasyar tayo. Ay, wan. Nabayag ngagpaiso na yak nakimisa. Tadikat ibaga ni Mamang, abagikla ti pampanunutek. Binili na ni Sir Amir kasaritak timang timtimon iti yate. Tas sumanglad tayon. Kunak no aging ga inton rabi pay nga agawid tayo. Awan mo't nga minan ti aramiden tayo pay. Kasla makasubsubli ni Manila ni Sir Amir. Agpakada akto nga rod ni Sir Amir. Amangan no agawid tayo nga agpaison. Naminsan laang nga nakasarong karak kini Mamang. Malagip ko gayam, agkalugaran kayo kadi ka na Dalfa? Saan? Ngam no makitak nga ta. Amangan no makapaglinasin kami. Anya ti orasan, italangay mawag ka. Talagang sakit di nga dapalimad yo kini Maricho. Ado, tinakakumiko makitangal daw, Margot. Kasangsangpot mi lang. Iti yate, tinagbitingan mi ka ni Honesto. Kadua yon ni Maricho? Si Morta ka ni Lisbeth. Ngem, kinay kayat na tinagtikos. Tanda ni pangarot na almas ni Lisbeth. Akin lalain at tumapog iti tao. San namot ngamin akabisado ti aglangoy. Nagbunted di sa ka na. Naimbaga, nasigod ni Benji. Sige, nawanan ti bagam. Babayan. Bye. At pang surun ko kini Lisbeth. Awaga to inton bigat. Dadaalag timot na abigbigat. Naiwas pa yung naturo ko. Makapabwisit mo tayo nagsapang umawag. Tita Margot? Payman. Sutilit man. Hello, Tita Margot? Lisbeth! Si Bibi ang kapay na gaya. Ah? Anyat kinanayo? Ulitin niyo man? Impadas ko lang tinangawag kan ka. Natagtagainap ka ngamin ni tay parpahon. Kat nalagip ko tinaamuak kini Daddy. Dandani kagayam saan ka anak kasubli si Bibiag. How dare you? Kaya't mo na matayak? Tapno niya, ha? Tapno mabukudan ti kinabaknang ni Daddy? Come on! Relax! Mga no si Kati sana makapag-relax, Tita Margot. Amom, nag-enjoy the marriage kan Daddy. Kat, kaya't mo ka di ani Maricho ti sumaruno amamang mo? Paggidanan kayon to ang pumutan. Initip ko na. Makapapwisit na talaga. Ay no, tumabalin lang ko maibarsak kundi cellphone ko. Ore naging nadayo kayon ka ni Margot. Saan kayo latamat ng katunusan? Na kayon tumat namin, Dad. Apay ngayon pagayo pa ilang kan kuana ti dandani pa nakalmas ko. Ang takarbagan na iti mapaspasamak ka na ta. Pakaragsakan na matayak. Tapno mabukudan ng di kita baknang nyo.
Sinutil na kalangata. Angam sana nasaya at nga angaw dahit. Ala, kasarita to anay mag. Ngam, enton makasublita na di Manila. Amo yudan, no kasangsangok lang at ni Tita Margot. Kan adamat na siya ang Maricho. Pagdua ak ida apungot-pungutan. Anya pa kay ramramanan ni Maricho? Kursunada ng sakit ni Manong Benji. Kat nimat Manong Benji, kaya't namat launay. Inak man lang ang nagdigos. Agkoyog kami kani honesta sumurak iti opisina. Ibagayo gaan kini Manong Benji, Dad. Subyan na kami tukin Maricho. Diyak maawatan ti ugali ti anak ko. Awatik latan. May sapay gayam, Dad. Sakton ti mga ibagano kaano nga subli tayo di Manila. Sayang ka saan ka nakasurot idi kalman, Adelfa. Nag-enjoy ka kumamat. Nagmayat ka tanti aglugan iti hati anya, sir. Sigurado lakit diyan nag-enjoy da Lisbeth kan Maricho. Kuma, no saan da kinay kaya tinagigos. Dandanin almas ni Lisbeth. Anya? Nagbatid dagiti saka na. Naimbagtad da ni Benji. Mangayam, saan mo kumang istoryahan da ito ni Lisbeth? Ang mga nukaguran akto. Saan kami mata makapagsarsarita, Sir Ernesto? Mangayam, ni Lisbeth ka di tigapuna? Asaan ka si Murat? Narigat ti makilangan ka dagiti babaknang, sir. Kan kinaykayat ko tinangkadwa ka ni Amang Ijay Farm. Pagkatlawak ni Victoria, sumagmamanong aldawa di mawag. Kumusta nga tahan ti anak ko? Wano masakit matkede. No dinto pa'y lang umawag no rabi. Paawagak kini Adelfa. Di na nga tamad la patuluyan ay ating baga na idingag bakasyon. Ay day tamad kiti ti kabutang na Adelfa. No sumangpa ti inana. Ni Mamang, apay nga taasan nga iti rabi ti yawang nga. Naimbaglangan tarimwar ni Sir Ernesto. Hello? Hello, Adelfa. Saan ka nakaawag ka dagiti na balabas nga aldaw? Tada na padaga na ka kumikumak. Kumusta kayon kini Amang? Nasayat mo't, Mamang. Nagkuyog kami anak kimisa iti kalman. Sa nagpasyar kami. Kat impasyar mo kumay ti baybay ani Amang. Agpiknik kayo kit di. Awisan nyo ni Camille kan dagiti daduma ka barkada makadwayo. Diyak kayat ti mapan iti beach, Mamang. Kabutang ko ti agdigos iti baybay. Awangan numalmasak. Ni Lisbeth. O sige, baliwak to lang arudan ti umawag. Pakumusta am tulangan ni Tatang. Bye. O sige, Mamang. Bye. Talaga kontrabida kay tibiyang ko niya. Asino kada Manong Benji kan Manong Honesto tinangibaga dandan ni Akmalmas? Ni, saan asikat ibagbagak? Imawag namin ni Mamang ko. Kat ising-singasing nang agpiknik kami kani Amang ije baybay. Kat kino na ka, diyak kaya ti agdigos iti baybay, ta lalamasanak. Nalaing kamat nga kalintagan niya, Adelfa. Talaga kontrabida kay tibiyang ko. Mamati ka kumakanyak. Makasubsubli ako ni Di Manila. Pakagurgura ka makikita. Awan ti mo kabasol ko kan katap no kagura nak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nadlaw ko akil lahat na pasarte nga nagsaon ni Adelfa. Kaslahat na nakakitutan na. Di ako nakapagsaludsod kan kwa na. Dadamat din aramidan. Ay, mas daw dalakit ti kinitatang. Ta sa anak ni mo aw kadakwaday tinapalabas nga alaldaw. Mailiwak mo't nagpaison kinitatang. Natalanganan ni tatang. Nabayagan na saan kami ang nakapagsarita. Sitla na itabanag, Lisbeth. Saan kumarombang nga kinaguram manan ni Adelfa? Dad, makatlawag ka na kayo. Kanayan yung isaksakit na dya babae. At dadan sa paya kanunungan yung mamsyak anak yun.
Iha, ang mga nupod no, alalamesan niya Adelfa, akaskan ka. Di uyawawan ti saritaan, Dad. Kursunada yung amin ni Adelfa. Ipulong kayo kay Tita Marcot, kayat yun. Saan ka ko mga garamit iti pagsubagan mi? Di mo napaparan nyo kada Benji kan Maricho? Naapay kami na nagsubliak pa ilay jay. Tay jay lakat nga rin tinangag ko. Mabuhisita ka talaga. Kagurgurak na dyan nga, Delfa. Apay nagbaling nga empiyada ti kumpanya. Buhisit. Anya nga tawanan ti basol ni Adelfa king kuna. Sumat lagay masan ngagsasaw ni Maricho. Nakaturog gayam. Jakmat na puutan, ma'am. Nakaturog mo't gayaman. Ay, Manong Benji. Sa dino ti mo, napinta sa pagpasyaran tayo. Sa dino ka diti kayo papanan, ma'am? May sakamat! Damdamagag no sa dino ti napinta sa pagpasyaran. Damagamat no sa dino ti kayot ko papanan. Sikat ti taga dito, isang kadi? Basta awa, no ape akagura na kaunin ni Lisbeth. Dahil talaan no irama na kakagura, tayo nistoryak ken ka tinapasamak ken ko na. Dua kayo ka ni Manong Benji ti atapan na ng istorya kanyak. Kasarita naklakit di dayjay. Apay, napananan. Jakmat nakita iji opisina ni Sir Amir. Diyak mo, sir. Diyak matrumrumar dito opisina. Sikala ko man timang pasyensya ken ni Lisbeth. Nabiitak pa yung emplado ni Sir Amir. Ket, diyak kabisado ti ugali na. Sana kanunungan ni Sir Amir. Gapo siguro tagmay-may sa nga anak ni Sir Amir. Kan baknang da. Saan da nga ikabkabilangan ti kas kanyak? Nasakit ka di tinahakam mo kan kwa na? Saan ko nga ugali ti agimulay ti sakit tinakam, sir? Lipatin yun tayo tabanag. Naira na asimrag iti opisina ti kwarto. Kat nangag na tinagsaritaan mi kan ni mamang. Sabali matan tinagawatan. Diyak maawatan no, anyala unay ti panggurguraan ni Lisbeth ken ka Adelfa. Kanain ngay bagag, asaya atin na ti makilangan kada kayong empleyado. Saan kumat nga roda nakasarita itay? Inawaga kami ni Benji, ket nakaadayo na kano. Bayan tayo na pagsaritaan day ta, sir. Alright, dahil iti sana mabayag. Ang subli kami ni Manila. Nauma kayo gaya man na nagbakasyon. Awan mo tanti, napatayin ka pagsaritaan mi ka ni Honesto. Talaga adyak nagbidot, nanangalakin ka, Adelfa. At talaan napatayin ka si Kasway. Day ta ka din lang ti bagayo kanyak, sir. Mabalin ko ka din ti agsubli iti opisina ni Sir Honesto. Wen, nag-iinanos tayo ko ba? Para ti pagrang-ayan ti kumpanya. Tatatayo mo't la amin ti mairano. Sakbay agsubli aki ti Manila, meeting agpay dagiti empleyado. Kasarita nga rod ni Emily, sir. Tapno pakamo na dagiti empleyado nga damaa nga meeting. Ita ka din, sir? Alright, ton bigatan. Tapno dagundaway ni Emily ang mga ipakamo ka dagiti empleyado. Tumulong pa yun ni Adelfa, sir. Awan matket di tinapatag-unay nga bagak kadakwada. Nga puta dyak kayat sanggaysan at tayo na nakasarita. Masapol nga amin dan kat kasaritak. Kat sakbay, ti pangal daw ton bigat, iso ti panakaangay ti meeting. Uraya pagbitlaeng, kat agpaisagana ak iti pagsasanguan tayo. Adda mo ka catering services, sir. Napadasa kong tinangan iti karinderyada. Kat naimas matiluto da. Karinderya laeng, ti pwesto da. Ngam no para iti caterer, special ti putahe da, sir. Ti mismo nga akin kuko ti kusinero da. Ala, si kalatangarodan ti makaamoy ti dayda. Nabit ka pa dito, ingam adon ti ama mo. Sige, di bagam tulang arodan no mano ti magastos. Sige, sir. Bilinak ni Emily. Tawagan na. Tsaka mga payak kagurguran ak ni Lisbeth. Nakita naman nga da kasarsaritak iti cellphone ko, itay simrag iti opisina ni Sir Honesto. Nga, oray maditi pagpakita na kanyak.
Nalag tatirik na kankwana. Apo, kanya ka di man di pampanunutam. Awan namang. Aywan gayam. Imawag ni mamang itay bigat. Nakat, kumusta mat? Apagbiit lang ti panagsarita mi amang. Agpiknik tayo kano ijay baybay. Imbagam kumaangan dun sumangpatlangan. Jakon na panunot nga imbaga dayta amang. Nakunak ngamin ajak unay kayat ti agdigos iti baybay tamangan numalmesak. Ay, wan kayam. Ay, ada lipus-pus mo tiag sumbangir nga bagam. Barang nga. Ala baliwan nanto ti umawagin dun madamdama. Sang-sangpet yung lagayam kini Benji. Napanan na pilaan. Diyak ka mo, Manong. Saan ko pakibibiyangan ti kayat ng aramidan? Wan gayam, adaman damagagkan ka. Naistoryam ka di kini Adelfa, adan da niya aknalmas? Ha? Pasensya kan, Lisbeth. Nagulbod pa ilang dayjay a babae. Masuronak kan ka. Masuronak ka da kayo adwa. Masaknanak lang ibin kan ka. Wow, ha? Anya di kayat mo asawa ni Tiday, tama nung honesto. Gaputa anak na ka ni Sir Amir. Siyempre, jak kaya tama isagmak ka. Day talaga tangag pa iso tiga po na, ha? Manong honesto? Sigurado ka? Saan ta natutor tinagsaritay tay bigat, Adelfa? Tadamot nga minanas kang ngaramida kitay. Iso abi naliwak timawag. Tanabayag asan kayo ngay mawag? Adala na patag nakakumikumak. Kasalitak man nga ron ni Tatang. Amang, kasarita na kayo kano ni mamang. Ay, agyaman na. Ay, Victoria. Kumusta ka? Nanak ko na pintas. Ngay bala kanyak. Nasaya at lang Tatang. Di kay madanagan kanyak. Da kayo kit di ati pampanunotag. Nakagagagat kayo. Ay, sa anak mo doon ay mapampanok ka di farm na tiyak ka na madadaan di kinakwapo. Ngam no mabalin, Tatang. Saan kayon, amapan ijay? Agyan kayo lang di tabalay. Pau-pau-itan kayo matitigastusan nyo. O, sige. Dayjay lang, Tatang. Bye. Ay, masurpresa ng tulangan. Nakasaghanan ti amin. Ay, saan manan amalagip ni Amir ti umawag kanyak? Katno dayjay Alisbeth ti kasarita. Pagsakitan na laang tinagang ko. Awagak man kiti. Di na ibaga ama kumi kumuray rabi aday ta. Margot, Simong batkada ko, Samir. Kaya't nasawan ngawan ar-aramidam. Ang di nakpay malagip nga awagan. kalkalpas piya nagsarita ka ni Honesto. May papaniti maaramid ija opisina in Tunbigan. Kinasaritak pa ni Lisbeth. Nalaing kakit dingag kalintagan. Eksperto ka iti dayta banag, Amir. Imawag ka ka din tapno makisinlungbat ka kanyak, Margot. Sutilik man ti loko. Sintir na niya direksyon na. Margot! Pasensya ka na, Mir. Adaak namin iti party. Tagdagulitan na dayto a lalaki. Alya? Okay, magustuhan mo? Apay, amom ka di mati agselo. Aglalo tagwapo. Negosyante ka numa, takaskan ka. Dahito lang ti kasaya tanagundaway apan nakisarita kada kayo amin. Pinaumong kayo tapno agsasarita tayo biit. Sakbay arespetaren tayo ti pinaisaganak apag sasangwan tayo. Da kayo ng empleyado ti kapatligan. Tada kayo ti mang bibiyag iti kumpanya. No, adda problema iti trabaho yo. Kasarita yo lang ni Honesto. Kat pagsaritaan mi matanaimbag. Mano, mabalin mo nata, desisyonan lo kon. Honesto. Ada ka di, kayat mo ngay baga? Nagsaw ka? Anda, sir.
Kakadwa, agpapada tayo ka barbaro. Ken empleyado na tayo na Sir Amir. Ket no agtitinulong tayo para iti pagimbagan ti kumpanya. May ngaton to ti seldo tayo. Ken adon to pati benepisyo tayo. Amo ka mabisin kayan. Ngam, nadda kayat yo sa lutsudan, may papan iti trabaho yo. Agti magkailang, sakbay, amangal daw tayo. Sandak mananaing kaanda giti gagayem ko. Ammo dati plano ka pa nag-awid. Ay, handa pa'y kayam dagiti jak nagatang ayawid ko. Iso ti asikaswa kita. Tani, manulang aldawan. Flight kon. Sa anak pa nga empleyado iti kumpanya ni Sir Amir. Ngam, nabayagan amang mangag ko. Di kinaimbag na kadagiti empleyado na Adelfa. Managtulong. Pilantropo. Akas iti sigo da boss ko. Apay nga imakar kayo iti trabaho yu, sir. Nakaantanda yu dito Ilocos. Diyak ka di pa na istoryakan ka. Bayam. At danto gundaway nga ibagakkan ka. Kamusta kayo nito ay? Okay lang, sir. Ay, ni Ma'am Lisbeth Gayam? Diyak mo no sa dino manan tinapanandakan ni Benji. Kaya't ni Maricho ti umay, ngam ad-adamat asurutan nat gayam na. Da kayo Gayam, sir. Nakan kayo matan? Madamdaman ton. Umalati wakti lamisa nagitidad do mga empleyado, ha? Ket, tayo bilin ko ken ka honesto. Saan mo kuma? Alip-lipatan. Sige. Sige, sir. Ano nga taday, tsak eh. Inranta na pa yung impangag kanyak. Saan nagpaya nakapagpasyar iya? Isasak ba yung agsubli tayo di Manila? Agpasyar tayo pa. Kaano di pa nagsubli tayo di Manila, Dad? Pinton, maminsan nga daw. Kaya't mo kalit agbati? Uray, tadamot ni Benji. Talagang awan na kayo, tag-helicopter kayo, Mat. Pampanunutek, no ibatik langan di helikopter. No agsubli akto manan dito eh. Agiroplano akto langan. Benji? Apay, sir. Isaganam tilugan. Makaadayo tayo ng agpasyar. Sige, sir. Noon niya pa'y dagiti masapol nga itugot tayo. Ibagayo tapno magatang ko. Mangitugot aklaan iti sumagmamano akawas ko. Ija ito na gumatang no agbayagakbay. Saan na siya tipadpadasan day Cheng Amir? Inranta kapag silosan. Ngam kaslawan anyaman na kinkwana. Anya ti kayat na asawan iti dayta. Isa akkalaatak. Tapno maamwak no anya ti palimat na. Talaga nga doon din nagpaliwan ti lugar mi. Saan pa yakas to iti kinaduras na. Iti day din ang udi pa nagbakasyon ko. Naga doon ti dadakkel apasdak ti negosyo. Kan, ada ba yan taxi? Awagag man kiti ni Adelfa. Makla at dalakit di ni Amang. Atita. Hello, Mamang? Danda niya akong makadanon di tabalay, Adelfa. Ha? Anya di ko na yung Mamang? Ayan ni Amang. At the HI Farm, nakumatanunan nga ron. O sige, kaya ban ha, pagawi demon. Apay, Mamang? Mabit lang ha. Ada kinadindong parte inarkilak alugan. Sige, bye. Apay, anyat na pasamak, mister. May sababay di dimsagi ti taxi. Makapungpong to tilangana. Hoy, si kababae! Di mo laan na dantag maneho? Asino kaya? Kabaulak abayadan ti biyag mo tapno mo! Saya atam kumati agsasaw. Kita man ta plastar dagiti lugan no asino tinagbasol. No at dadakas ana pasamak kanyak.
Di mo ammo ti pagbaybayadam. Saan kumakasta ti kinasabrak ti panagsaritam? May ama dagiti driver ti agsarita. Wen gayam, siyak ni Victoria. Kasangsangpat ko manipod Australia. Awan ti bibiyam ko. Adan dagiti pulis. Isudan ti agimbestigar no anya talaga tinapasamak. Ditakan. Ay, una yan na kinamalas ko ng bakasyon. Nagtangsit na ito babae. Uray man baknang na amin na kinabaknang. At damot kwartak, apangilaban ko iti kalintigak no bilang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, gusto ko na ipartak na dilbang agturong nito. Abay nga tayo. Amang! Ay, gusto ko na iti. Ipartak mo ngayon dito. Kaslamat din natin magkamkamat kang ka. Kasapulan nga gawit tayo na amang. Ni mamang. Ha? Ay, abay, hindi ka napasama ka ni mamang mo. Bueno, imawag ka di manan. Wen amang, imawag. Adda ka nun iti dalan na nga agawid. Dati ko na madelva. Saan nga ipakamo ni mamang ti panagawid na? Ngam ti pakadanagak. Adda nangag ko ka na braang. Kasla nagtinong paralugan. Ay, kasangsang lang ni mamang mo. Adanda ka sa napasamak na. Diyak amo amang, inidip naman ti cellphone na itayan. Unay kan. Alam mo kagawitan. Sabay kumatawan da ka sa napasamak ni Victoria ang anak ko. Itayak pa yan nakasangpat. Agam, awan mat ni Marcos. Saan ka nung amo ti katulong no sardino tinapanan na? But, Elizabeth, at dadapay lang ata ka ni Maricho, iji airport. Awagak man ket di. Kasla itay laeng adda ak iji Ilocos. Ni Adelfa, ti sumipsiplot iti panunot ko. Adda jak maawatan arik na. Daddy. Adda kayo kadi pa iti airport? Nakasangpet akong dad. Dito'y balay mikin ni Mami tinagawidak. Uray kagurgorak ni Mami. Ada kagurak ang makikita dahi ta Margot. Saan kumamot akasta ti paragsasaom kontra ka ni Margot, iha? Ni Emily na nakasumbat iti awag yo, Ma Margot. Iso asaan kayo anasukan? Anya ka rin napasamak. Makapunto takpay lang iti dayjay a babae. Dinong parkit din tinagluganan na ti taksi nga inarkilak. Naimbag ta saan kayo ano? Mabitlaan. Ni Amir, isukumatin ang sukon kanya. Saan kit di asika? Sika aya ti asawa. Saan nakadi pa ngayon baga kada kayo, ma'am? Nakadanon da siguro ni Manila. Aniya ti kunam? Tiwanan bain a lalaki? Sinurot ko lakit din dito Ilocos. Inagbalinak atangan ni Amir. Ay, agyaman naktasaan ka ananan no, anak ko. Anya kami tinapasamak. Ti palawag kanyak ti driver ti inarkilak alugan. Saan na kano anasiputan ti taksi anak idinong parkada kami. Ay, Naimbag, tanakabig na ti manibela. Kat saan unay napakarwan ti lugan na. anya lagi din na yan. Ito yan, napasamak kan padas mo si Mang Badanakaw. Ay, wan nga rod tatang. Nakamalamalas. Ay, sana malas ta si bibiyag ka. Abay nga minati mo ipakamot, isasangbat mo. Tanasabat na ka kumain ti airport. Kaya't kayo nga rod asurpresaan. Kukwa ti may sa agayam ko ti lugan ngay narkilak tatang. Ay, Isudan ti magkamo anang alay ti driver anang maneho. amo ka na banuga nagbiyahe. Ala, agi na nakan iti kwartong. Nadalusan mo't nga tan ni Adelfa. Kanayon ko matadaldalusan amang. Pag tinulungan tayo laangan nga isarlik iti kwarto ni mamang dagiti bagahe na. Ay, nagadubol kami iti bagahe manak ko.
Ay, agbayag kan sa akin di pa nagbakasyon mo. Day talang may sa amaleta ti enda kiti gamigam ko, wano gamit ko. Day do amaleta, pasig ka pa sa rabo kada kiti kakabagyan ken kakaaruba. Ay, alangar mo, suwa. Sumrek kayo lang tayo ti kwarto yo, mamang. Da kami ti makamu ka ni amang kadagiti maleta yo. O sige, ipak niyo lang ang dagiti maleta. Inton bigatan nga isarek ti kwartok. Ay, banog ka ni stress. Gaputi na pasamak ti mariklik na. Kunak na inawagan na kayo adagos ni Ma'am Margot, Sir Amir. Kasta unay apungtot na, anadanon ko iti istasyon ti pulisya. Ket adadaman ang tipungtot na asaan na da kayo tinang sukon. Tanakasubli kayo matan dita Manila. Taita, tibindot ko, honesto. Diyak impagamo ka ni Margot, nga agawid akon. Katuray ni Ma'am Margot, di namat gayam imbaga nga umay ditoy. Anyang amin tinapasamak. Naibaga, tasan ang nasugatan ni Margot. Awan makita kasugat na, sir. Makapungtot lang iti napasamak. Ang sigun iti investigasyon dagiti pulis. Basol ka ti driver ki taxi. Awagag tulangan, inton bigat. Uweno da kayo amis mo ti awagan na, sir. Tidakis na ita. Sana kas karina ti makalugan iti eroplano. Malaksid, numaanusan na ti aglugan iti bus. Dalam mentira be, apok. Kaya pa lang dararamidam dito sa alas. Amang, Nakaunong nagtasinay mo. Kita man. Ay, makaturturog ka. saan lang nga tinapasamak ti pampanunutak, amang? Mariribu ka na kiti kalata panagawid ni mamang. Amok no niya ti pagbutngam. Ti bari ko dita. No kasano ng ilawlawag mo no apay anay tulad mo tinang suker iti bagayatan na. Makaamon to ditan, amang. Sumrag kayo ni ti kwartuyo. Mairamraman kayo na mapuyatan. Apa man anamuak nga dagay mek tita Margot iti Ilocos. Inmaya ko na dagos dito idan. Kunak man tumasirib di inasawa yo. Makagura lakit ni Dadya kanya. Inawagan nak ko maadagos. Awan ka muna. Kan dandani pa'y gayam na disgrasya. Naibaga, nasaan na nasugatan? Talaga pagsilusan na ni Maricho. Idi pa'y lang kumangarod a sinurot na kayo iti Ilocos ha. Matigtikan nga tan nga gururay. Katda kayo matdad. Di yung man lang amin impakamu kan kuana. Sakbay ang nagsubli tayo dito siyudad. Ado, tinakakumikuman tayo. Sige nga dad. Nak pa'y maturog. Idi rabi kumapay lang awagan ka, Amir. Awanan kay tibain, linokonak. Agkwag, abindot ko, tijak pa nang ipakamukin kay ti panagsublimin ka ni Lisbeth. Sigaman, apay adi mo imbaga amapan ka dita probinsya. Sapay lang ti babalawam, ha? Adda ka la iti sago, tumpa-tumpang ka. Agparbeng ka kuma. Nakasarita ko ni Honesto. Isunton ti makaamo ang mga sikaso iti plane ticket mo agsubli iti Manila. Impakaamom ko mga min, ti papan mo iti probinsya, tapno nasakbayan. Anya nasakbayan ti bagbagam. Iso adyak impakaamukan ka. Takayat ka amasukalan iti akto. Asino mo't da ito nga umaw-awag? Saan ang nakapunpok? No, magburburk pa'y lang tinarag. Mga numay sa kadagiti gayim ko dito. Kumusta ang nga tatiya ay ko dito probinsya? Hello? Hello, Tita Margot! Sika? Inusan ko ti may sa SIM card ko, tapno sigurado sumbatan nyo ti awat ko. Amo, kagpungpungtot ka pa lang. Sa inawagan nak, tapno ad-ada apagpungtoten nak? Amom, Tita Margot, Jack nagawid iti balay, iti simangpad kami ka ni Daddy. Tadyak kayat nga danon ta. Jack kayat na makita ta pa nagrup-rupam. Among pa yan, no niya titulagan da kini Maricho. Awan ba inyong agama?
Bayadan yun to dagito yung ipalpalak amyo kanyak! Madamdama ako na mamigat, Adelfa. Sa anak pa'y mabisin. Tulungan nak man kit di amang irwar iti karga dagiti karton. Nailasin na ti para iti tunggal may salita. Nanaganan pa yan. Ibunong yung kadiadagusan, mamang. Mapan kami kumamakimisa ka ni Camille. Inton maminsanan na makimisa ka, Adelfa. Saan ka kadi mailiw kanyak, ha? Plano kung inton malam ti panagibunong ko kadagitoy. Kasta titulagan mi kini Val. Ti driver ti inarkilayo alugan, mama? Wen. Aramatan tayo agpasyar day jay kabayatan ti bakasyon ko. Saan nagmutkit ni ngay naldaw arumor, ah? Ni tatanggayam. Ay, sabay ka di, Victoria. Tang, saan kayo pa nga umawa itangal daw? Lagi na kayo. Ay, talaga sana kamapan. Makamubay lang ni Buboy amang bakan ka dagiti dingwan ni Diay. Agpasyarak ija inton bigat. Kita man no anya tinasaya at maaramid. Dito roof dagiti akin nga to abalay ni Sir Amir dito yung probinsya. Ti pagpalapalab sa kiti bigat. Pasaraya dito yak amang bigat. Bueno, mga rabi sakbay adong tengak. Namigat kayo ka din, ma'am? Sana ka mabisin. Intun bigatan ng asikaswag ti plane ticket siya. Tapno makasubay kayong matlaadago si Manila. Makalugan ak nga tayo iti eroplano inton malam no bigat, honesto? Dahita ti Jack may pasigurado, ma'am. Sana bale. Dalpas matlaangan nga daap dito. Agpasyarak to yung opisina inton bigat. Nasayaat no, ma'am amoy dagiti empleyado, ma'am. At nabukod nga opisina ni Sir Amir. Napintas, ken ada private room na. Kaslamay sa abalay, takumpleto idi gamit. Talaga matan niya. Kita agtuma. Oray dyan pa'y makasublay dyan Manila. Tamapuisit ak kadagiti agama. At lalo iti day jay. Imbis amaragsakan ak nagbakasyon ni mama. Madandanagan ak. Kasta unay ti panagtibayok. Inton sumragak iti trabaho kinton bigat. Anya ti rason ko ka ni mami. Mabali na may rason ak ti iruluar ko inton bigat. Ngam, awan ka po na andi na maduktalan ti amin. Amok no kasano ti kinaungat ni mamang kanyak. Ngam, masapol nga ang ayag ti bigsak amang ilaban iti kalintagak. Agriring mo ti cellphone ni Margot. Apay asaan nasong bata. Kagurarak nga tapay lang. Apay, anya ti bagang? Kaya't ka kumustain. Nagsarita kayo ka din, kani honesto, may papanin ti panagawid mo. Awan ti bibiyang mo ditan. Agawid ak tulat no kayat ko. Agpasyarak ijay opisina inton bigat. Malagip ko gayam. Anyat nagan jay pasahero ti lugan anak kadong parken ka. Jak samot malagipan. Victoria Gayam. Victoria? Apay ang kaslanas daaw ka. Am-ammum ka di. Saan? Amangan mat no adda nagbalin a babae iti biyag mo dito iti Amir. Ammom, makapungtutak kin Elizabeth. Amangan kanuno naturog ni Maricho dita iti rabi. Anya? Tila may parparbumat ni Lisbeth. Dita ti kagurak kin Elizabeth. Kanayon nakapagpungpungtutan. Awan kinapuno timbaga nakin ka. Ni Sir Onesto, awawagan nak. Apay nga ta. Anyat iba nga na kanyak. Nakasukat sa ni mama. Ti driver lang ang tilugat yung orayim. Ang timbayo ak matan. Hello? Adelfa, kumusta kan? Tagasingag ka di? Nasayat madlata, sir. Apay ka di? Simbang pati di kalman ni Ma'am Margot. Ti asawa ni Sir Amir. Umay ki opisina inton bigat. Sa paan niyo ti umay, ha? Adelfa, sino ti kasar-saritam di ta cellphone mo? Ni mama.
Sige na, Delfa. Inton bigat latan. Bye. Oh, Adelfa. Apay adi ka sumungbat? Asino di kinasaritam iti cellphone mo, kunak? Ni Camille day jay mamang. Dinamag na numatuloy ti pag namin ton bigat. Kat, adagayam pa ng kumain ton bigat? Ada kumamot pa panan tayo. Nagawis nga minti kinaadalak iti ti kolehiyo. Napalawan na kanon ti Piskiriana. Kat pinagbalin na pa yan a resort. Mapantayog pa siya rijay. Nagpintasan no kasta, mama? Ngam no napatpatag ti papanan nyo kini Camille. Sige, dua kaming turatan kini tatang. Sa bagay, saan kan tumat lang agdigos? Ay, sanday ko di payamaban. Gumanatan ni amang mamang. Ay, nagbayag yan. Itay-pay ngamin nga kururay ni tatang. Ngam, adangatan ay atilugan. Amangan no addan, mamang. Ayang kilubot ko. Sige, sumaruno ka nga ruta. Sige, mamang. Mamang, pakawanan na. Nagulbudak kada kayo. Tsak amo, no kasano nga ipudnok kada kayo ti amin. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At na nang nagko nagayab ka ni Adelfa. Kaslatimak ti babae. Asino nga taday jay? Ni mamang nakunagkuma. Ngam addan sama di Jabrad. Malaksib do nagbakasyon. Di ka di pa nanotak. Di pa nagpasyar ni Ma'am Margot di opisina. Amo nga taday ito'y ni Sir Amir. Unaan tayo abunungan iti sarabo dagiti kakabagyan tayo iti kabangibang alugar, amang. Sa nabali dagiti karuba tayo. Nalakan tulati alati ko. Uray no inton rabiin. Ay, napayag-payag din. Nadyak na pasyar nagijay, kabagyan tayo Ay, kumusta nga tan nagijay? Si bibiyag na pay nga ta, nagruna ti kasinsin ka. Kasanumat ngamin, ijelatan farm ti papapanan nyo, amang. Agaliwak say kayo mat ngamin no dadtuma. Natay nga na kon. Marik na kon, ngagsalog ti pigsak. Ngam, sa pulod mo ti bagag ti trabaho, anak ko. Ala. O, Adelfa, apay adi kag sasao? Dumdum nga gaklangi ti saritanyo ka ni amang, mamang. Kas lang amin anda pa kariribukam. Rumbeng kumamaragsakan ka at nagbakasyon na. Saan tayo matla makasubli ni Margot iti Manila? Tadi namat kayat ti Agmas. Agpasyar pa'y kano dita opisina. Naistorya karod kan ko na ti kinapintas ti opisina yo, sir. Sa adapay private room na. Sigurado anagimon manan. Sir, ibagaklat na ito kada kayo. Pampanunutot namin dagiti empleyado. Kasla maawatak ti kayat mo asawan honesto. Adda pagpadaan ti ugali da kan Elizabeth. Managpabain. Insamot na Adelfa ti saan nakasungwan, sir. Yang arod maawatan no apay. Pinadas ko ida pinagin nasideg. Gapo nga ta nagtaod iti alta sosyedad ni Elizabeth. Di na kaya tagpakumbaba. Kabayatan na jak pala makasubli dita Manila. Padasik ti aga kama general manager ti kumpanya. Saya atam ko mati makilangan ka na iti empleyado. Anya ti pagkitkitaam kanya. Sa anak nga agmauyong nga agungat nga awan gapuna. Ibitbida gayam ni Honesto ti kinapintas ti opisina. Adda ka no private room na. Well, tapno, adda pa ginanaak no oras ti panaginana. Akadwam ni Marichu? Anya mananday tang ibagbagam Margot. Bayat ti kandak dita. Takpay napadas nga inusar ti pribado a kwarto. Pues, siya ti mangusar. Apay anaking tut ka, Amir? Anya, ti pagkitkitaam kanya? Sa anak nga ipadpadak ka dagiti na limad a babaim akasla sisik karudan. Amok nga ado ti estudyante nga eskolar mo. Ngamkwi daw ka no masukalan ka.
Nangag ko tinagsarsaritaan nyo kini Tita Margot, Dad. Talagang samot namin. Ada di duwang kami lang kini Manong Benji ang nagkuyo. Awan kinapudno ti atap mo, Lisbeth. Di ka pa'y makaguran kanyak no pudno da ita. Talaga makagurak kada kayo. Nupod no ti atap ni Mami maipanggap kada iti scholar mo nga estudyante. Nila kay Sigmundo ti ado ti scholar na. Mabigbig-big a negosyante. Di nansam mo ti pangipanan na kada iti negosyo na. Di yaw awan ti saritaan. Iha, sardengan na kumay ti day tabana. Ado dagiti negosyok apaka kumikumak. Awan panawin ko karagit abanag. Sigurado nyo lang, Daddy. Balbalagan na ka rin. Come on, Dad. Makaungat kayo sa matan kanya. Nila ka Sigmundo. Mabit lang iha. Okay. Hello, sir. Uwan, nang ibaunak ini ti mangwanawan iti pagminasan. Ngam namimpinsan ka no nagaburan. Pumayak dito? Sige sir. Agpala sa klabit. Bye. Wow, ha, Dad. Gapukin ni Crystalline? Adda di Crystalline, in London. Sige, agrobatak. Adda lakit nga ron nga aga tapak iti day alakay. May papan kadag iti ilam-lamang na abalito. Agur-uray ka data ni Mr. De Los Reyes, Benje. Nagladaw mat ngamin ngay mawag. Nagpaparti ka no iti kalding ang pagsasangwan tayo. Kan naduma-duma alamas. Ada pa'y rasa. Iti Piskaryana iti Batangar. Talaga abak nang nila kay Sigmundo niya, sir. Nalawa ka no ti farm na ijay Batangas. Bilyonaryo na dyan akay. Huwag gaya. Ano tinakita yung idi iti pagminasan. Kaslasan mo ito nga agbalin, sir. Namin pinsan ang nagaburan. Nga mangnamnama pa lang nga aguperate matlang na dyan. Konektado ngamin ti pagminasan, karag ti amin ang negosyo na. Nga damag ko, ngagtultuloy lang tarag ti pagminasan na iji Mindanao. Umalati waklabi iti takarmo ba amang? Ipan ko dagiti sarabo da. Kastaya. Kabala mabagkata namin. Ang mga numasapol mo dito lang. Di talaang matkaruba. Sige, amang. Sige, aganad ka iyang. Da kayo lang ti pinagunyan ni Mamang Amang. Kasla saan anak kita. Nasakit ka di tinagam mo itinam. Saan, Amang? Awang gayam. Kasanon ti sasarag mo doon bigat. Nakapanunot ako ni ti pambarko, Amang. Ada ka no papananyo inton bigat. Ay, saan nga ta? Nasa isayaan mo ipudnom lagan kang kuwana ti amin. Agur-urno nga klang iti tured ko, Amang. Inal daw, sumrak ka di trabaho. Mas daw lagad di. No kanayo na saan ka makasurot ka na iti kayat na ababan. Nagsapa kayo na nakariing, Mamang. Pasado alas 4 pa lang iti agsapa. Makapaglawag lakit din, Adelfa. Mapan kamin kini amang. Pangadaywan ngamin, ti papanan mi. Oh, kasi ka. Talaga adi ka sumurot? Inton maminsan langan, Mamang. Sige. Sikati makam mo. Ay, nakaring kayo mo't gaya man nga agin na. Nasayata nakariing kayo matan amang. Ala, agaraw-garaw kayon. Kung kayam, nakasaritak ni Nana sanang idirabi Nagbakasyon ka numat ni Hamin. Ay, kasli, suday di nakita ng nakasarita. Oh, Adelfa, nagkita kayo ka din kini Hamin? Ne, saan, Mamang? Ni Amang lang tinakaamak asimangpat kanon ni Hamin. Pagbakasyon, nagsapay lang. Tapno may paayak iti panawon ni Mamang. Kasla mabainak mat nga agpakada ka ni Sir Honesto. Nabitak pa ilang nga empleyada. Nga maawatan namat nga tanong ilawlawag ko kanikwana ti amin. Oh,
Adelfa, anda ka gaya man. Nasapsapa ka pa nga may tisyak. Gapo taday tatiin niya, wag yung kanyak, sir. Nadanon ko ni Ma'am Emily itay. Taltalo tayo pala nga dimtang. Naimbag ta nagpaudi ni Ma'am Margot. Nasapa pa'y matkit di. Naungat ka din ni Madam Margot? Dahil tati Jack mo. Jack pa'y naam-amuan na imbag. Dahito'y gayam ti opisina mo, Nesto. Napintas kan nalawa. Nadalimanan. Good morning, ma'am. Kata sino mat dahito'y a babae? Iso ni Adelfa, ma'am. Malaksid kin Emily a sekretariat. Ni Adelfa ti personal secretary kiti opisina. Nalain ka mat ngagpili. Napintas. Agyaman naklaunay. Madam, uray na kayo. Napintas kayo. Talaga napintasag. Asawak ti may sa akababaknangan a negosyante. Honesto, intan iti opisina ni Amir. Sige, panawan na ka pi Adelfa. Sublihan na kanto. Agtrabaho ka kit din, Adelpa. Saan ka maswelduan tap nagmulanglan? Managpapait dahito'y Margot. Idinto anak-anos ni Sir Amir. Imala nga ta ni Lisbeth ken kuana? Talaga anapintas kan nalawat ti opisina ni Amir, Honesto. Kompleto iti gamit. Adapay sopa apagindaan. Iti dahi taruangan ti sumrakan tayo, ma'am. Kasla may sa balay. Adaan iti sala kan kusina. Mabaling nga ro, daditaak nga agyan, kabayatan ti kaaddak ditoy. Mabalin, ma'am. Awagan tayo ti katulong iti mansyon. Tayo so ti mangiserbi kada kayo. Mabalin ka ti apanahon kayo, tamapanak iti airport? Mabalin samot ti online? Ure ta saan matunay nga adayo ti airport, ma'am. Mabit laeng. Sikat ti makaam mo. Aginanaak pa lang nga ro iti pribado a kwarto ni Amir. Agor darakton iti pangaldawan nyo. Tayo deliver dalatan, ma'am. Sakton ti makaam mo. Diwa mo na anya ti magustuak a kanen, Honesto. Nagtulatan iti restaurant tap no makapili ak iti kayat ko. Sige, ma'am. No deta ti kunayo. Angam no kasapulan dak. Awagan daklaan, ma'am. Nalawa na ito'y kuko ti sigo daka dalam Victoria. Daka muyungan na. Nalawa piskaryakan. Adapay swimming pool na. Wen amang, pinagbalin na nga ron a resort. Daydaywan dagiti turista. Kas makita yo, manggapon nagsangpat dagiti tao. Ay, kalapan dagiti ag-picnic. Di kaya da si daan kasta. Wen, napintas sinapanunot na negosyo. Amang ano kaya tiya tuladan? Ay, dakila kwarta di masapol. Kaya do problema. Mabanog launay nukwati taon. Malagip ko kit di dadya ahamin. Sigurado kayo asaan daan nagkita ka ni Adelfa? Anak ko na kagsasaw di anak mo tipod now. Yak pa'y kat sigurado ano isuye nakita. Ta nakatatarmatan. Kasta aya. O sige, agsubli tayo ni ti ayan ni Natalie tatang. Adain sa gana na apang sangaili na kada tayo. Sige man, salbag na di amin. Unak no saklat guwapo. Nakaala ko niti plane ticket ni Ma'am Margot Adelfa. Agsubli ni Manila intong bigat. Saan nga tanyo pasyarpay? Saan siguron? Sir Honesto. Oh, apay. Adda ka di bagam kanyak. Amok. Adda nadlaw mo nga ugali ni Ma'am Margot. Mabainak la ko ma. Kastoy na ngamin. Si mangpat ni mamahang. Kasla, maawata kung ti kahit mga asawa na Adelfa. O sige, agbakasyon ka pilang. Nalakala nga pagsaritaan day ta. Agyaman naklaunay, sir. Di mi ngamin napakadaan ka ni amang ti panagawid na. Dandani pa ikit din na disgrasya. Adda ka no nakadinong parti nagluganan na idinagapo iti airport. Kasangsangkot na pilang, gamdandanin na isagmak. Naingrata ka no day a babae, sir. Aglang-lang nga ngamin abaknang. Saan nga taan ni Madam Margot tinakadundong par ni mamang ni Adelfa?
Jak namin nakita ni ti istasyon ti pulisya iti. Jak matan din na magtinagan ti driver, kan ti pasahero ti lugan. Saan matan na ibaga ni Adelfa tinagan ni mamang na. Kapilitan, palubusak ng agbakasyon. Adamat ni Emily. Ngam ipakaamok nito abanag kan si Ramir. Iti kasta, awan pakabasbasulak. Mr. Ramir. Hello, sir. Ulas to. Nataka din plane ticket ni Margot. Adan, sir. Mabalin nanti agawi din tong bigat. Nasayaat nga ron, no kasta. Awagak man nga ron. Maliwan tanton, tagsarita. Sir. Inidop nanti cellphone na. Ura to umawag tumanan. Traffic no kasto nga oras ti panag-aawin dagiti empleyado. Kastama dagiti estudyante. Kabarbaron sa etapas dak negosyo Talaga anadurasan dito Ilocos. Rumrumwaran dagiti empleyado padagiti ruangan tinalawa pastek. Saan nagmatapit to ti pa nakita? Ni Adelfa dita Juan, ni Adelfa. Viner, sardengam ni Adelfa. Mamang? Jaknam naman dito ang doktala ka, Adelfa. Naggapo kay ti day tapastek. Ala, lumukan kan. Ijeton balay ti pagsaritaan ta. Pakawanandak ko, ma. Ulitak. Ijeton balay ti pagsaritaan ta. Jak kayat nga da sa bali amakangag. Viner, santan nga agtuloy iti papananta ko, ma. Awagan kan tulangan inton bigat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasladyak pa lang na inanaan. Lumakaya ka talagan. Idintuari mo pa lang ni Victoria. Kalpasan na si Mangbot kami. Kada nangag ko kasarsarita na iti silpon na. May sakan wagayim na nagbakasyon mat. Ay talagang ipaypaysunan saan dagbasyar. Da nagsarja nga lugan iti batog. Da Victorian samot dagitan. Ay nagbitan. Sige, Adelfa. Una ka na sumrak. Kasalitak pa ni Viner. Kaduanan ni Adelfa. Ay, anyati ka dasawan na ito eh. Sa dino dinagkitaan lang ata. Oh no. Viner, urayam lang nga niti awag ko enton bigat. Ay, Ama. Abay, kasla napulingan ka ta makasangsangit ka. Nalabsanak ni mamang iti sangot ti pagtrabahawag. Ay, kung nagtubay lang amin ka. Sige, amang, sumragak pa ilang iti kwartok. Sige. Danunan naklat na kanon ni mamang, takayat nagkakasarita. Alauna iti malaminton bigat ti flight yo. Adapit lagun dawa yung agpasyar, ano, ang mga nadda kayo agatangan. Isupay nga awit. Saan ang naim may dito Ilocos akas may sa turista? Malagip ko gayam. Kumusta ti pa nagtrabaho day jay nga Adelfa? Awan problema kan kuha na, ma'am. Nalaka na kasursuro. Nadagsat tirik nakiti day jay ababa. Anya da ito yung inaramid mo kanya ka, Adelfa. Idi pa ila kumakasangsangput ko ang nagpudno ka. Una idi imbagak amangala ka, iti passport mo. Mama, pakawanandak ko. Agsangit ka. Tapnoan niya. Masyanakan ka. Idi pa ila nagparik na kanyak nga dalimlimot mo. Magkadoantak ka ni tatang. Saan niyo kumang iramaraman ni amang mamang? Doa tayo lang agsarita. Maag ka. Pampanunot at tinasaya at apagpanagam iti masakbayan. Anyat sirbi na nagturpos ka akum laude. No di mamot usaran ta otek mo. Amok mamang, ora iti ka ano man. Saan dak ngay panakal? Amom ka di? Dahito nga naramid mo, Ladingitak,
Saan tayo nga agpada iti arapaap? Linuloko na itang ibagbagam, Adelfa. At talaki ti sa palya makakapo, no apay adinak tinungpal. Adda ka di manan sa bali ahamin iti biyag mo, ha? Itong malam no bigat, danton diti Manila ni Margot. What a very bad news, Dad. Amangan mo itong makasubli dito, kanayon manan ti panagapayo. Di pa ilay diretsyo. Asaan nyo ang kayat nagnadak dito'y, Dad? Ilako yung langan da jabalay. Kat igatangan daklangan iti condo unit. Sana masapol agumatang ka iti condo unit? Ada pa'y may sabalay ko. Sayang da jabalay no maila ko. Tapay, Dad. Napatag ka di matlakad na kayo? Napatag? Apay abinay-bayan nyo ni Mami. Pinamati na idi manugot ka mangalay ti passport mo, Adelfa. Pinamati na ka agtalugod ka sumurot kanya kiti Amerika. Lading itak, mamang. Saan tayo nga agpada iti arapaap? Saan ko akayat ti agnag iti palasiw? Kalukwan! Anya ti masakbayam dito, ya? Nagasat ka! Ta nakapagtepulak itay kasangsangpet ta. Iti nalaos apong tutko o kayat kaatong patungpaan. No pakaragsakan nyo ti panangdangran nyo kanyak, mamang. Takarito nakpay. Imbis nga agpakawan ka, agpakpakaasi. Natagsit ka! Gaputa nakaadal kan, ha? Sige, mamang. Suplat yung pa'y tibangira ping-ping ko. Talaga natagsit ka na, Delfa! Victoria! Kanya ka di mapaspasama ka na kayo nga gina. Nung amok la kumaakas ti madoktalak, sa anak la kuman anagaw awit. Amok tigapunan o apay nagawit kayo, mamang. Sana ga po ta kailiw, dak. Sana ga po ta patpat gandak. Ngam kayat yung ay panagnag ti kinaturay yung ay na. Anya? Akas lady ubing akpay. Akabalan yung arindan ti piyag ko. Nita. Victoria! Kanya ay ati mapaspasama. Papaling ka na eh. Nagsarita na anak kayo, ko. mamang. Ngam pangasiyo. Ipayo ko mama ti waya-waya ka mang pili no anya ti kayat ko apang turungan ti piyag ko. Tumtumram da kiti luam, Victoria. Agpapabawyak. Nasakit tinakam ko na tumpak ni Adelfa. Ngamjak nakapagtepel tatang. Numarik na lakom at anak ko asyak ti dadama sakit ani di pa nakaimatang ko. Iti pa nagsangit na. Amok. Amay sa ka ngay na amang ipatpatag kita anak mo. Ngawan sa bali apang parunutam. No saan nati pagragsakan na, Victoria. Ngam na amiris ka din ni Adelfa. Day tapa nagtapong. Pagkalma ang pailang tirik na. Tapno makapagpanunod ka na imbagan ako. Saan tatang? Diyak ipalubo sa mapaayak iti rapaap ko kanya Adelfa. Ada ka di nalipatam, ibaga kanyak, unesto? Ada ka di pala problema ka ni Margot? Sana may papankan ma'am da ito sir. Ni Adelfa. Apay na Adelfa? Saan ka di nagsarita ta may panggap iti panakilangan mo ka nagitimpiyado? Kinit daw nang agpakasyon pa lang sir. Si mangpat ka nung amin ni mamang na. Nagapan ka di ni mamang na? Iti balasyo tao sir. Ngam jakon malagip no sa dino apagilian. Ay samad Austria o ano Australia? Hanggang nabit pa yan ang lukat ti kumpanya. Adagaya mi ti abroad ti inana. Amangan no agit katumatlaang. Kinapod na sir. Pinalubos akon. Pure tadamat ni Emily. Ngala, sikat ti makam mo. Amangan no saanan nga agsubli. Kumita kay ti mabalin mo nga isukat no kas pangarigan. Ngayon sana sumumpat. Di pa yung ata nakariing. Ano, kasarsarita na ni mamang na. Naalumamay ti boses ni Sir Amir. Anak isarita kanyak idirabi. Ngayon, naturay. Istrikto.
Dahil talang, no saan na napasubli ni Adelfa. Ni Amir ka diti awaga mo, Nesto. Wano, ni Lisbeth. Ah? Kwa, ma'am. Napintas ni Lisbeth. Makagargari ti pa nagkawkawas na saan ka di? Kasla saan ka lalaki no di ka masulisog kenkwana? Kababain mo't kada kayo, ma'am. Nugandawayak ni Adelfa. Amangan mo si kati makapagbaliw kenkwana, Nesto. Subsubukan naksamat ni Ma'am Margot. Nagsasao, kaslasaan nga ina. Malasin na nagsangsagid ka. Saan ka kiti nakaturo ka dalba? Iso ka di asan ka simbra kiti trabaho mo? Nagpakada ka ni Sir Honesto, di kalman nagbakasyon nakpaila ang amang. Ngam, amang ano sana ako na makasubli pa eh. Ay, nagsangsangit ni Victoria. Kabayatan di pa nagsarita may dirabi ay. Nasakit, tinakam na ng tungpaking ka. Ngam, amok, ipapilit na ti kayat na. Hala, parang agbali tumot lang di panunot na. Kaya mapog na kasaritak daw. Amang ano iramraman na kayo akagura amang. Doa kami latan nga agsarita. Madamdama pa ilang ti flight ko, Amir. Namada ako dito airport. Sabted na kanto ka ni Benji iti airport. Amang ano kadwayo pa ni Lisbeth. Nasapa, Arimuar. Nagpaitulnog ka ni Benji. Apay, adamit ko, Chena. Amang ano kursonada na ni Benji. Sa bagay, wapo ni Benji. Margot, lumabalin. Sika kumati mangipamuspusan, tapno makapagin na si Deg, tirignayo ka ni Lisbeth. Adayo ang mapasamak dayta. Awan gayang, saan ka di nga amo ni Honesto asaan asyak ti ina ni Lisbeth? Empleyado lang ni Honesto. Sana mabalin na mamuan na nagiti personal na banag. Ngumkuy daw ka, Amir. Numasulisog ni Honesto katutupan ni Lisbeth. Naturutura ito ngamsika. Pasensya kayo lang ang saan kayo nasungbatan ni Taybigat, Sir Honesto. Imayak namin dito'y farm. Jack ba't nasangwa kinita ti cellphone iti bag ko? Mayan sa akin itagpasyal kita farm, Adelfa. Saan kayo anaruam iti kastoy a lugar, sir? Nagubuding ang iti awi iti Aurora, Adelfa. Imayak lang dito syudad. Iti nagadal kang nagtrabaho ak. Kamusta gaan ni mamang mo? Nasayat met, sir. Nagbati iti balay. Napaot ka na iti bakasyon na? Day tatisan ko nga mo, sir. Jack kayam na ibaga ka ni Sir Amir. Nagapagsarita kami. Nasayaat mo't na makasaritan. Nangaroon nakat napaot ti bakasyon mo. Day tangaron ti saan ko amay baga, sir. Day tatisan ko ngay palubos. Sino kumaray kay nga Honesto? Empleyado lang. Tsak malipatan ti plano kadagit kinabaknang nila kay Sigmundo. Kat nilang kristalin ti tulbay. Adan to kadi pa'y maramidan ni Margot. Mapantay ka din, sir? Sige, mapantan. Apagisunto inton makalanding ti aeroplano ang nagluganan ni Margot. Naglalo kat traffic manan iti kasting oras. Mapanay niyo, Daddy? Oh, Lisbeth, jak na puutan ti sasangpet mo Saan na bayag iti napanan na, sir? Inawagan na kitay kat sinukon-kon iti nang itulnugat. Iha. Dad? Sukonan mi ni Margot iti airport. Kayat mo ti sumurot? Sige, sumurot kada kayo. Nga midagasdak iti balay ti may sabar kadak. Ang mga numaladaw kamintong kaning Benji iti airport. Agungot lakit din ni Margot. Awan baby ang kunagungat, Dad. Ala, mapantan Benji. Inton makasubli kami langan ka ni Benji ngay tulnog na ka, iha. Mabutin kayo lang una iti dayjay nga asawa yo, Dad. Sana balik? O sa reklangan ti kotsek? Ni Vener di umawak. Di man na nakauray. Isunti mawag. Ay, nalipatak mata man nga agpaisun. At kakayan pa panan mi.
Hello, Vener. Wan, matuloy ta. Agdi ko sa klabit, Umay kalatan. O sige, bye. Ay, limpak ba ang tanaranaan tadyag na ako si talag. Ay, napayagan jak nakaramado na din pa. Ay. Ay, mas amay tuno dahi kay Ay, wala. Da Adelfa kan amang. Si Mang Patdan. So, ingat ka sili na. Malamang isaan ka ta. Kaya kung di makamu amang dalos iti na ikaw Panagluluto kaya man. Ngam saan amabalin asaan kami amatuloy kan ni Vener. Ay, nag-iimasan ti ayam mo na ito tinuno adalagay. Itayak pala mabisin. Nakasangpat na rimor ni Mama. Nay. Talagan sa makagura kanya. Di nakpay pinagunyan. Ay, agdardaras ka ta, napatagsagad diti na paran na. Wano, inranta natin ang liklik kanyak, amang. Ay, saan ka kumagag panunod diti kasta? Ano lagi diti napatag nga si kasun na, iti pisasangbat na apo. Katsak, sa anak nga ta napatagkan ko, Wala mga dagad din. Ay, napo, ay, makahasid sila ako ni titinuno adalag. Ay, naala. Asikasum ni mamang mo, bayat ipakasyon nawan. Ngala mga dagad din. Nakalagip ng mawag ni Adelfa. May panggap-lakit doon, iti parang bakasyon na. Hello, Adelfa. Kumusta? Naipag-arabiyo, sir. Nakasingak samat ka na kayo. Mala daw amat maturog, nagitikas kanya ka negosyante. Naibaga ni Honesto, ti parang bakasyon mo. Simangpat ka ni mamang mo. Kasta nga agpaiso, sir. Anya ti plano? Umay na kan samat alaan ni mamang mo. Sa bagay, nasa isaya ti biyag di abroad. Kwa, sir. Ibagakin ka ti pudno, Adelfa. Nagsarita kami kani Honesto, may papan iti panagbakasyon mo. Nabiit pa ngamin na nang lukat ti kumpanya. Isong impakauna kon ken kuana. Ano kas pangarigan di kan agsubli iti trabaho. Kumita langan iti mabali namang sukat ken ka. Amir. Oh, ada ka di pa isa baling ay baga? Awanan, sir. Panunuta man ay bagtimbagak. Maawatan kamot ket din o kas pangarigan. Sige, bye. Oh, apay nga inidap mo matan ti cellphone mo, Amir. Ni Adelfa day dyan, may sa kanagatimpliyada iti kumpanya. Nagbakasyon ngamin, tasimangpet kanutina na manipo ni abroad. Mabiit lang. Iso ka di day ti personal secretary ni Honesto? Amom, nadagsan tirik nakiti day a babae. Agpadpada kayo laka ni Lisbeth. Anak ka rin timading naramid na ka. Awan? Kasla isakit mo. Panagkunat, saan laang animarityo tinagbayag kami di Ilocos. Tila pampanunutan. Kinasaritak ni Honesto. Asa na mabalin ang makirelasyon kanag itibabalasang nga empleyado. Sakit din kasta ti ibagam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, kung naglagid din si Mang Putin ni Victoria, tada nang gagwa ka sa sarita mi tayabok. Kabayatan ti panangururay ko kani Mamang. Napanunot kong awagan ni Sir Amir. Amir, di mo tunis to ay atinagan ti boss mo. Dadi nang itulnugkan ka. Ni Sir Amir takin ko iti kumpanya amang. Ni Sir Honesto lang ti mangimaton. Ay, nga mapayakas lang naliday ka. Naamuan na ngamin at isasangpat ni Mamang tigapuna nagbakasyonak. Nukas pangarigan ka no dyan agsubli. Amangan no kumita dalangan iti sukat ko. Ay, no, dahi tadi pangadang dahi kud. Pagusto ang langan ni Mamang mo, ti kayat na.
Saan, amang? Saan kayo apanawan? Daytan sakit iti pagkaduantan, Tita Margot. Agpada tamang gurgura kini Adelfa. Apay, anya ti dakes nga inaramid na ken ka? Basta, kagura! Pagsilosam ka di, ha? Anya pagselosan ti bagbagam? Amang ano da kayo del selos? Napintas ni Adelfa, kat amang ano makurso na daan ni Daddy. Uwan, napintas. Adda na kangagag kadagiti empleyado. Adda ka no pagkaingasan niyo kini Adelfa. You are so bad, Tita Margot! Bad words dayta ngayong bagam. Oh! Apay asikate agpungtot. Panawad kay manlangan? Kinagura na launay ti imbaga. Pwe, kasla na pintas unay. Napudaw lang ni Lisbeth. Ang sa diyak tagipintasan tay jay nga Adelfa. Narabian tamat lao na yan, Vener. Aganat kay ti panagmanehom. Un, ma'am. Agyaman na kiti kinaanos mo amang iman maneho kanyak. Awagan kan tulangan iton bigat, Ngam no di mo tumauray ti awag ko. Si Kanton timang palagip kanyak. Awagan nak. Sa bagay, kaslawan mo't kit diti amo kapapanak. Sige, ma'am. Adelfa, inururay na? Apay asiriring kapailaan, Adelfa. Nabayagak pailangan nagtugtugaw iti salas. Kalpasan ti panagsarita mi kani amang mamang. Sumrag ako man iti kwarto. Itay nangagko ti umor ti lugan. Sige, sumrag ka niti kwarto. Tauray siya, makaturturog akon. Kanayon latan nga dasaan niyo apag kinaawatan ka ni Lisbeth. Nataangan kan. Nanaknakim ka. Isuasaan mo atutupan. Siyak manen tinagbali na dakas. Kat anya ti kayat mo? Siyak tagpakumbaba iti anak mo? Saan mo ka di akabala nga ramidan na ito? Pabainan nak ka di. Amok akaguram na ito nga ibagat. Uray mabalin mo kumapay tagsikong. Saan ka anakasagana nga agbalin nga ina? Wan! Amok! Di ka kabaalan nga ipaayan iti anak. Isu nga agpapas ka kadagiti ubing. Makikam? Sa bali manan ti pagtungpalan ti saritaan. Nataengan kan Margot. Ipapantan nga anak ko ni Lisbeth. Kaya't mo asawan, siyak nga ina, tirumukma. Oray anyat ibagak. Saan mo kaya tatingkit? Rumarak man langan. Ano tinaskan nga raminay kay opisina? Kat jak kayat aday tati pakariribo ka. Di nakipangpangag, makauma ka. Sige na, Agpapas ka, Tita Margot. Mauman tulatakan ka ni Daddy. Kitag man, no niya ti pagtungpalan ti biyag mo. No papanawan na ka. Nalipatan sanday ta ang Margot asaan ngayon kasar ni Daddy. Anyaman nga oras. Mabalin na mapapanaw iti dahi ito balay. Diyak mati palubos. Ang mga sawa wano mangidin na iti sa bali ni Daddy. Aglalo no dagiti ubingam siya. Diyak lagi ti maaklon. Akas tati aramida ni Daddy. Inawagang gayam ni Sir Amir. Ket mariribukan kan sa Adelfa. Kinapudno na. Dahil tama tinagsaritaan mi. Di pa nagbakasyon mo. Sir Honesto, kasano nga rodan? Ang mga nasaan ka na makaturog. Relax lang. Ngayon, pudno ti pagtapatan ni Sir Amir. Ngalaan na ka ni mamang mo ijaprod. Amom, napimpintas ti gundaweng agururay kan kay Jai. Inton makasubli ni mamang ija Australia. Kat sadak to na kayat ngawatan. Agsapol ak tulangan iti sa bali pagtrabawak. Well, gayam, anda ka di oras mo makapagkita kanya? Lading idag, sir. Iso ang nagpakasyonak. Takayat ko nga ipaay ti panawan ko kan ni mamang. Okay. Sa balin tong harod agundaway. Bueno, inton makasubilangan ni mamang mo ija abroad. Sige nga rod, sir.
Bye. Bye, Adelfa. Maburbur anak kini Adelfa. Apay nga taadi na kaya ti agabrod. Di din to ta dakkel ti tsansa ng agabrod. Adlaw ko, naliday ti timak na. Gapo iti dayta. Maasyanak lang arudan kan kuana. Ay, nauray ka rupay lang ni Adelfa, sa sangpod mo. Ngam nalamis ka no ba't ti panakisaritam kan kuan na anak? Kaguram ka diya talaga ti anak mo? Saan nyo nasaludsudan kanyak data? Nasa ba nagreng na Adelfa? Ngam naliday. Di pa'y larabi amariribukan. Abangan ka no, no sana na makasubli ti trabaho na. Jakla ko makayat na pagsaritaan data. Ngam sana problema data. Sumurot kanya ako niti panagsubli ka di Australia. Ha? Victoria? Amo kakanunungan nyo ni Adelfa. Patpat din yung unay ti apu ko yo. Ngam patpat gagmat ti anak ko. Maragsa ka na kamakangagiti dayta anak. Ayan nga ron ni Adelfa, tata. Saan kayo ka di ama pa ni Jeff Farm? Sige, sumurot ak. Ay, madama siguro ngagdaldalo si ti kwarto na. Sige, dito nga rodan nagsarita kayo. Awang ka dito papanamit ha. Awan ta mo kapapanan ita. Urain ton bigatan. Agpipiknik tayo man kit di kada Adelfa. Mailiwak ngagdigos iti baypay. Ay nagsayatan. Ala kasaritang tungarod ti anak mo. Uray ta nakabakasyon mo ti trabaho na. Bareng may liwag na ti panagliday na nukas pangarigan ta saan na makasuble ti trabaho na. Unak no nakadaron ka na itinangiba unakken ka, Benji. O kaya nagsubli ka? Nakaadayaw kun itay natalyaw ko ti cellphone nyo iti nagtugawan nyo, sir. Insublik, ta amangan no masapul yo. Nagyaman na. Amangan no umawag ni Honesto ket adda na patag ibaga na may papaniti kompanya. Kaano manan nga agsubli tayo ijay, sir? Mailiw ka kadimanan iti pamilya. Uno ni Adelfa ti kailiw mo. Agkaribal kayong sakit di ka ni Honesto. Ar man nakadi ni Adelpa, sir. Saan kami ang nagkita kini Adelpa? Oh, sayang. Saan mo nakita ti kinapintas na? Binagaak ni Honesto, aliklikan na ti makirelasyon iti asino man kadag iti empleyado iti kompanya. Uy, sitak. Nabainanak kadag iti imbaga ni Amir kanyak. Urang laangan nga imparupa ng awan manak-nakam ko. Kasano adyak tutupan ni Lisbeth. Idinto ang nalabos ti panang tagibasit na kanyak. Kan iran-ranta na pagpungtutan nak. Ngamamo ka ni Lisbeth ti pilihan ni Amir. Kasano ako nukwa? Tita Margot! Oh, naon nagsakit iti pampanunotan. Mabalinta ka diti agsarita, Lisbeth? Oh? Seryoso kan sakit eh. Ikarigatagtag pa kumbaba. Wow! Gapo, tamabuteng ka nga isina na ka ni Dadik? Isina na ka, gapo kanya? Alangan ngamin, asik ka tipilyan ni Daddy. Hanggang, saan na kasikan? Ada na patay ka papanak. Tupay nga awagan nak Honesto. Naimbag, tensuble ni Bendit ti cellphone ko anabati tilugan ko. Nasapang inawagan nak ni Adelfa, sir. May papaniti nagsaritaan nyo? Matanagan sa una yan. Anya ko man ti problema iti dayta. Sana dakalapukaw ti kompanya na niya babae. Nabiit pa yung empleyado, nagbakasyonan. Impagatakmat kata kayo, sir. Ngam napalubo sa mon, hindi kinasarita na. Agamala, sana problema na ita. Alright, damat ni mamang na ija abroad. Di sumurot lagan kan kwa na. Takayo ti makam mo, sir. Ti desisyon nyo ti masurot. Sika ti mangimat-mato ni ti kompanya. Sika ti ad-adda nga agdesisyon. Alright, damat ni Emily, a sekretaryan. Well, sir. Kabalan na rin tatrabaho. Sige nga, Rodan. Sige, sir. Bye. Kung naklakit din na niya tinapatag nga ibaga ni Honesto. May papan ti kompanya.
may samat ay jalakay Sigmundo. Mangnamnama pa lang, ngagtuloy tumat lang ti pagminas. Isumot laman ni po di simang petak, saan ka nasimra kiti trabaho? Nagbakasyon ka gayam? Gaputa kayat ko nga ipaayan kayo iti panawan kabayatan ti panagpakasyon yo. Naku na ni tata nga madanagan ka, nga amangan no saan ka na makasubli pa iti trabaho. Dahil tangamin ti imbagat ti akin ko iti kumpanya. Uray ta, adda kayo kanumat iti abroad. Makitam? Nagbakasyon ka lang? Saan da ka napagan-ano? Mama. Ikan ka iti gundaway ang panunot, Adelfa. Saan pa lang aday ta ti pagsaritaan ta ita. Inton maminsan ngal daw, mapantayo pipiknik. Ay, maragsak anak. Ta nagsarita kayon ni mamang mo. Amo kanalagadon direk na mita apok. Barang ka nagbaliw ti panunot ko, amang. Ngam, kasano kayon? Hindi pa ilang ay bagbaga. Saan nakapakadanagan ta para iti masakbayam na ita? Amang, awan iti balasyo tao ti sapsapulak amasakbayan. Ay. Ngam, saan pa ilangan dahito ti panunutan tayo? Day taman di kayat ko ang magagangking ka. Dahito ti gundaway ang naragsak ka iti din na ni mabang mo. No, agpipiknik tayo ka no. Saan nakakadilatasong bata ni Lisbeth, Benji? Agri rin ti cellphone ni Lisbeth, sir. Barang kahit na ti sumungbat. Hello? Apay ayaman ng Benji? Di nakit din inggaan ng awagan? Apay, kursunada na ka di ha? Kaya't mo tayo pulo ka ni Daddy? Ni Dadim ti mang papaawag kada kayo, ma'am. Di nagsingan! Ada kiti party. Bye! Inidep nan ti cellphone na, sir. Adda ka no iti party. Sige, Benji. Panawan na kami nga rudan ka ni Margot. Sige, sir. Amo na nga taakayat na kami pagsaritaan, Amir. Saan na ako nababalawan? Inaramid ko ti kabaila. Siyak doon, di makam mo ang makisarita ken kuha na. Ngam, saan mo kuman at tutupan? Jack, may kariday ta. Spoiled lang amin ti loka. Natangsita kiti kunak. Ngam nakuskus pagpay ni Lisbeth. Nagadugaya man ti beach resort iti dayto apasat, tatang. Ay, Nakad-ado ti tao dito'y mamang. nakadagdaga ang gamin. Nakasano di mo't lagtudong. Ay, matkanan pa ikit din tiwagi niya farm. Narinig na niya na jay. Barkon sama. Awan mo ti pantalan dito'y. Saan na barko day jay? Yate. Ay. Wen mamang, yati day chay. Baknang laki diti akin kuko ah. Baknang anegosyante wano amang ano politiko. Malagip kon. Saan nga taayati ni Sir Amir dayta? Adelfa, sino nga Amir ti bagbagam? Ti akin ko iti kumpanya pagtrabahwak mamang. Agin tagi jay Manila. Inlakon sa tigayam na taga-vegan day taayati. Inusak dati iumay da dito eh. Baknang gayam ti akin ko iti pagtrabahwam. Talaga bak ng mamang. At dapay helicopter da. Iti day tapa nang ipadayaw mo iti kinabaknang ti akin ko iti kumpanya pagtrabahwam. An-anda di mo interesan ti agtrabaho iti abroad. Nakurapayak lang amin nga inam. Mamang. Ala, saan ta na pagsaritahan day ta, Adelfa? Imay tayo agpipiknik dito'y igit ti baybay. Tapno agragsak tayo. Wen mamang. Maragsakan na nagbakasyon kayo. Patpatgan kayo unay. Sige. Agsubliaki di cottage. Nasa aircon sa tirik na ni mamang. Ayaw ko matidakas na itimbagak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo.
imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Ni Sir Amir. Ang dagatan na patag nga ibaga na kanya. Hello, sir? So, dinutayan mo, honesto. Nagaliwak sayak bit dito igiti baybay, sir. Nagadugayam tagpipiknik iti kasto nga oras. Mapanak iti opisina into madamdama. Nangawis ka kumay ti kaduam. Usaran nyo lang tatiyate. Kaya, di mo pagbalinan a hotel, tiyate. Nasing petak, sir. Inton maminsan langan. Ang mga awis sakto kadagiti lalaki nga empleyado. Dito lang, sa anak mat nga inom. Uray sagpaminsan laeng. Mangparti kayo iti kalding. Sukatag to, ti magastos mo. Agyaman na klaunay, sir. Sige, sir. Kastapay nga rod. Bye. Ba, tasyak din nakakita kada kayo nga nakasarsarita yung iti cellphone, Dad. Ang mga nagselos kumaman ni Tita Margot no isot nakakita kada kayo. Awan bibiyang ni Margot, wala sino ti kayat ko kasarita. Ngam no day jay ang maricho no ni Crystalline ti awagan yung Dad. Siyak mati ako nga. Anya ti bagbagamon. Nukas pagarigan, agsin na kayo kini Tita Margot. Diyak kayat, amang ikabalay kayo ti sabali ang babae. Ni honesto ti kinasarita, adda kano iti igit ti baybay. Saan yun nga ituloy day ta, Dad? Ada phobia kiti baybay. Diyak manan makustuan day taan ang ngagak. Kaya't saa talaga ni Lisbeth ngagsina kami kini Amir. Dahi ti saan ko nga ipalubos. Binalaaga ko ni Amir. Asya ti maudi ababai iti biyana. Baknang nabilig. Ngam sa anak amabutan amakipinatay. Saan asya ti irurumanda. Nakasay-saya at ipanagsarita yung itay kan Victoria. Nga mapayan naliday ka mananay na madadal na pintas mo abok. Diyak mo na niya tinakabasulak ka ni Mamang Amang. Pinanawan nakmatan. Tapay nga men. Di yung amin nang tinagsaritaan mi itay. Ta pinanawan na kamin ka ni Mamang itay nakita yu day jay ayate. Awan, malagip ko. Abay day jay ayate. Naibagak ngamin nga mga nukuko ni Sir Amir day jay. Naibagak pa nga da helikopter na. Talaga abak nang tiyakin ko kwa iti kumpanya pagtrabaho mabok. Kinagura ni Mamang ti panangidayaw ko iti kinabak ng ti amok. Tapay nga men. Bak nang kano nga min ti akin ko iti pagtrabahwak. Iso adyak interesan ti aga bro. Inkagsukat, takumuyog ka kada kami ka ni Benji. Dumawaasak labit iti opisina, sa tayo mapanit di restaurant, nagkuko ti may sa nga amigo. Anya ko mati aramida kidya opisina. Amom lang arudan nga awan ti amok may panggap iti negosyo. Dad, nasaan na kayat ni Tita Margot ti sumurot? Da kaming tulangan ka ni Maricho ti sumurot kada kayo. Ni Margot, ti kayat ko akakuyog. Sa balin tulahin, ti panagkuyog ta, iha. Apay ngiramraman mo ni Maricho. Dua kayo latan ki ni Lisbeth agkuyog. Anya ti mapaspasabak ken ka Marcon. Apag biitak laeng, hindi opisina. Adala nasken nga si Kaswat. Pumamawag man langan. Pagpampanunutan ni Tita Margot, Dad. Sige. Ako'y tulungan pa lang kini Manong Benji. Trapikan, tigas nga oras. At damat kotsem. Di saan? Killjoy kayo mat, Dad. Pinanawan dakon. Puro ni Margot. Awan batan dito eh. Kasla ni Adelfo tinakita-kita ya. Imay da ka ta nagpipiknik. Agmay may sama ta nakita. Diyak ko nakita. Diyak nasiputan tinagturungan na. Ado nga min titahaw dito igit ti baybay.
Agawid ako man. Gan padasi ka sa pulen. Iti dayi apas at tinakakita akin kwa na itay. Apay adiyo kinakuyog ni Adelfa nagsubli dito'y cottage, tatang. Akbag na pag nakanubay lang itigit ti bye-bye. Nagbakasyon ka, Victoria. Imanugot na Delfa pipiknik tayo. Ngaman niya ka diti problema. Kasta unay kit din ti panangidayaw na iti akin ko kay ti pagtraptrabahon na. Nudakkel ti sweldo na. Kaya't nasawan, pagan ano na ti agapon. Ay, imbagam ka no, pa'y ngawanan kay mo di nga mga inanat na nakurapay ka lang. Isardan niyo kumanday tatang. Ipariknam ko ma, iti anak mo ti kinainam ka nuwana. Anya ti kayat yung asawan di tinita? May sa kayo pa Ay, may tayo agbibiknik tapno makapaglalagan tayo kuma. Nangro na kada kayo nga gina. Danunam na Delfa itayan na. Saanan? Oray kailangan na makasubli dito'y cottage. Apay ang nagsubli ka adi mo kinakuyog ni Amir, Benji. Anya ka no pa'y laang ti aramidan na iti opisina na. Nalipatan namot daytoy bag na, ma'am. Umunag kayo kanupay laang. Tapno, saan kayo matiktikan nga gururay? Kunak man no pagbiit kayo laang. Sungbatak lang ti awag ni Lisbeth, ma'am. Sige. Hello, ma'am. Manong Benji, ada kayo ka di pa iti restaurant? Ada kami pa lang dito yung opisina, ma'am. Agtuloy kami lang tangar doon kini Maricho, di papanan mi. Sige, bye. Apay ka no, Benji. Agtuloy da kanulatan kini Maricho iti papananda, ma'am. Inedap na matan ti cellphone na. Sir Honesto, may kayo matgayam nagpiknik? Asino ti kadwayo? Si siya lang. Imayak lang nagaliwak sa dito igit ti Baypay. Agsubli ak tumat lang iti opisina inton madamdama. Ay, kumusta mo ti dya opisina? Nasaya at met. Wan gayam. Asino ti kadwam? Damamangkad papang, sir. Ayan ti cottage siya. Kaya't ko amam amo ni mamang mo. Kuha. Takas ka din o mamamok ni mamang mo? Empleyado ka. Kaya't pakaragsaka ka mamamok ti pamilyang. Kasano ka tada ito eh? Ang mga nonya ti panunutan ni mamang. Kuna na Sir Amir, mabalin ko latang usaran ti ate. Iti pan nakakitakin ka. Napanunot ko. Ada kayon to ti kadduak nga agdugan iti ate. Kunak no mabayag ka pa, Amir. Amom lang aro din ang jak makaanos. Iso nga rin na kung inuray ang makasubli ni Benji di opisina. Inton malamlangan. Naglalo kat adda sa ngayli. Wingam, sir. Imawag ni Ma'am Lisbeth itay. Apaya si kati inawagan na. Oo. Madanagan kan sakit ni Amir. Natarman ni Benji. Sana dakas. Dangdanggan na ka ni Benji. Santo mapasamak ti pampanunutan ni Madam Margot, sir. Imbagalaan ni Ma'am Lisbeth, asaan ka nun matuloy at dumanon iti restaurant? Napinta sa talaga ti aplaya yun iti Ilocos, ha? Isa aday-daywan dagiti turista. Turismo ti may isang attraction dito yung probinsyami, sir. Dahil ti nakapanunutan ni Sir Amir nga agnegosyo dito, eh. Adelfa, sino din takadwa manalaki? Ni mamang. Iso ka ni ti mamang? Mamang, ni Sir Honesto. Iso ti mangimatmaton iti kumpanya pagtrabahwak. Sir Honesto, ni mamang ko. Kumusta kayo, ma'am? Maragsakan na ka makaamam mo kada kayo? Dumanon kayo di cottage. Nasasayap nga jay, ti pagsaritaan tayo. Kadwayo mat gayam ni Honesto. Ay, sir, kunak ko ma. Ay, berber nga sang kayo matan, sir. Awagan daklatan iti Honesto. Sana nas kan adayawan dak unay. Ay, mangan kagayam. Pumili ka, di kayan mo akanan. Kasladyak among arod ti pilyek, ama dinong. Agpapadaan na imas. Tagitilat tan prutas ti kanak.
Nagapod agite prutas iti kamuyungan me. Kadwak ni Adelfa nagmulay de. Rumbang adayawad da ka, Sir Honesto. Nanumo kami laang. Dahil tatiga po na nga ano sa kagtrab-trabaho iya abroad. Nanumumot lang tinagtaudak. Ket napagkasata na klang nakaadal. Ket injay na Sir Amir ti posisyon ko iti kumpanya. No kumanagkit-kitak ti jaya ti boss ko. Saan kayo kumaan am mo? Sapay ko ma. Tamay sala nga empleyada ti pangibilangam kini Adelfa. Awan, nana. Awan problema iti dayta. Tsak matlag bayag. Abda ngamin napatag nga aramida kiti opisina. Ay, mangal daw ka kumapaya, sir. Nalpas matlangan nga dakat ito'y. Ay, naimas ti masina. Dapat inunuan na lang. Siyak ti mabayin iti inaramit ni Mamang. Prinangka na matlatan ni Sir Honesto. Saan ko marumbang ngayong baga na ti kasjay? Nagpakadalakat nga ron dati na oras. No apay ngamin anak kita na kami ni Mamang. Nasaysaya at kumapay saan kami nagkita ka ni Sir Honesto. Ay, umanay la pagpapainak ti inaramit ni Mamang. Ninalaunay sila ko dahil ito ay restaurant Amir. Iso nga taaman man ti customer. Labit pa yan ang lukat na ito eh. Iso nga inawis na kami agagayim na. Negosyo na ito iti asawa na. Iso ka di ti asawa na tinang sabat ka data itay? Napintas. Aglalo takas di ti kawas na. Kas lamang sulsuliso. Nasaya na iti alugar a pagsaritaan ka. May papanitian niya ti pagsaritaan ta. May papan iti linangan nyo ka ni Lisbeth. Saan ko mga iti da ito alugar nga ibagak tinangagak nga imbagat ti anak mo? Kaya't nagayam magsinata. Amangan no nagbindot ka lang iti nagdengga. Saan ko nga ipalubos, Amira? Siya ti maudi a babae iti biyang mo. Ala, ituloy takit din ti mangan. Nagalisto na nangan ni Benji. Adan sa imawag iti cellphone na. Amangan no ni Lisbeth Dayja. Nakasangpot tayo matlangan. Nabanugak. Ay, di mo nagtuloy yung driver mo. Imanaw mo tadago sa Victoria. Inawis ko ngagkape. Ngamada ka no pa'y papanan na. Ay. Uray siyak, nabanugak amang. Mamang, umuna ako na sumrak iti kwartok. Adelfa, itay pa'y asaan ka matagtagari? Nasakit ka di tinakam mo? Saan, Mamang? Awan ka po nang agsakit tinakam ko. Sige, sumrak ako niti kwartok. Ay. Iyay kumapayigit ti baybaya ka sa rita ka, Victoria. Prinang kamatlat sa niunisto ka babayin. Kat, oray ni Adelfa, nabainan mat. Iso siguro asaan na nagtagtagari. Ano mabalin, liklikam ko mapasakitan ti anak mo, Victoria. Saan ko apaspasakitan? Ay. Mabitlahan man tatang. Adda ka di amuyo maipanggap ka da Adelfa kan Honesto? Nakaturog ang gaya. Ni Sir Honesto. Itay pengat ang umawawag. Sumbatak na ta. Ang mga namakadlaw ni Mamang. Malagip ko ti panang prangka ni Mamang. Sumbatak na tag-dispensarak ken kwa na. Hello? Adelfa, takasinga ka di? Saan mat, sir? Nakaturog ang gayam. Naimbag na nagranata iji-igi ti baybay. Sayang ta saan ka nakapagbaot na nakitungtong kada kayo. Nasdawak nga ron iti kalata pa nagpakadayo. Nabainan kayon samat. Mabalin ka din agkita ta? Ha? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.